Happy birthday, Sophia! Yan, yan vlog. Si Marting Maldito. Si visitor namin. Pinay Mom's Vlog. Ayan ang bida. Good morning, mga inday. So, this is the time. We're going to Sophia's birthday. And ayun yung dalawa. Nagbancha kasi ako ng buko, mga inday. Ayun, nakatulog si Dudu. Saka aantay. Love. Ayun si Savi. Savi, come. Bakan. Oh, diskunan. Diskunan is not now. Come here. Ay, naka-short si Dudong Gamay kasi, mainit. Ha? What is that? Yeah, sorry daw. Makiya. Papapapakan. So, ayan. See you later, mga inday. So, ito na yung DIY. Ayan. Dress ko. So, pakita natin. So, ayan. I-ano ko lang to kasi mainit. So, paano? Kita-kits mamaya. And with, of course, Kim Kavay and Ikat and Yen. And Mami Tara and Mami Kian. So, and ipapakita natin yung mga channel nila maya-maya. Wala po malay. Sabi. Oh, sabi mo slapen. Inaantok siya, mga inday. So, ayan. See you later, Indayen. And happy birthday, Sophia. Happy birthday, Sophia. Walang reaction. Nou, mag ik een boodschap? No Dat is reaction. want het is met cheese. Het is los. Pardon. Voorzichtig, hè? Ayan. Kakain muna si Dudong. Nagugutom siya, mga inday. So, finally, andito na kami sa Roermond, mga inday. Ayan. Kaya nag-lipstick na si Inday Val. Wat? Ha? Wat, hè? So, ayun, pakita ko muna sandali. Sa Roermond na to. Sophia. Sophia! Happy birthday! Come, you give the gift to Sophia. Kijk maar het cadeautje. Kijk maar, de cadeautje. Papa gaat ook mee. Kijk maar de cadeautje. Happy birthday, Sophia! Ja? Daar, Sophia! Hij las Pak maar! Oh, Okay. stress. Stress. Ja, pak maar, Sophia! Yay! Geef maar. Ja? Ja. Is Oh, Sophia is Engels. Yay! Dank je wel. Kom na. Meron na? Wala pa si Tara nasa ano ako. Oh, Hi! that's Yan. It's Hello. Yan's vlog. Hallo. Yan! Yeah, kom. Hey. Hello! Een cadeautje. Wow! Kagigising lang. Come, your dinosaur. Gising lang. Hi! Bless tita. Oy! Hello! Si Marting Maldito. Ako nang hinambog na. Sabi, do you remember Sabi? Yeah, cut. Vlog, open na siya gift. Oh, naman. Wow! Cashier. Oh, nice. Yeah, love, she's English. You can play. It's like Ang area. the supermarket, or you can buy food or sell food. Thank you. Suman kanang Yeah. pilit o For the money, yeah, for paying. Kasaba ako. Anya. Ja, moet je wel even Kasama met de sa scissor. naiya. You have to cut it. Di love ako pwede mukha. It's because of me you have this one. Otherwise you had something else. Wow! This is more nice. No, bay of water. Did you say thank you to Sabi? Thank you. Ang totoong ugali ni Etienne ay mapansamantalahan. Ginawa niya akong yaya, ginawa niya akong tagaluto. O, ay, ito na. Don't forget to subscribe. Maayo din siya, no? Timon pa, no? Dara na ang kuan. Ang love team. You got my food to staan. Sophia. Oh, the scanner. Dat is de scanner. Scanner. Ja. moet je piep piep doen. Piep, piep. Ja, baby. Dit is groente met kip.
And this is given to Shanghai from Philippines. Yeah. Can you kalabay so pera? Yeah. Marami sa talagang siya. And this one is Dinosaur. 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 Apa? Als de muziek stopt, moet je stil zitten. Asa na nga siya? Utang lang sa sa kuan lo sa electric. Die doen we weg. Yeah. Again. No here. Yeah. As the music stops, you will not sit there, yeah? Gada photo gada. Here ka. Nou, tagsa. Deze ook weg. This is ook weg. Okay, Stand, stand, 2. Yeah. Hello mga Inday! So, ito na yung another visitor! Ayan ang sexy visitor namin! Hey Ron! Viva is there also! Ay! Huy, that is not indeed for Yawa! Diretso na lang doon. Diretso na lang doon. Hello! Ay, nagupot. Sorry dahil. Go. Wow! So, hi! So, Sikin na naman yung favorite ni Sofia. Wow! Hey. Hoi. Sa aming princess. Hoi. Kijk eens, een jarige. Wow. Hey, hallo. Oh. How you doing? Yeah. Good. Wow! Meron din si Sabi-Sabi. Wow! Papa helpen? Wow! Hij wil altijd die van mij. Dus, Yeah, it's really nice gift, Kin. Thank you. I get the in the car. Ah, oké. Ja, momentje. Moet even mijn sleutel pakken. Hello, love. They have so many gifts for us. ja. Okay. Oh my gosh. Moet je open? Ik denk dat Jeroen dat wel kan. Jeroen, dat is een cadeautje. Zal ik hem openmaken voor je? Ja. Kijk hoe dat... Ja, daarom. Succes. Ja. Ik ben net ook al bezig deze uur, dus. Nou, heb jij ook een cadeautje? Hij moet wel in elkaar gezet worden nog. Je moet wel in elkaar zetten. Kijk, zit hier. Wow. Oh, hier is Barbie. Kijk, Barbie hier. Oh, there's the Barbie. Barbie Barbie. zit er los. Kijk eens. Die... Yes, princess ha? Ja. Yeah. Spoiled ha? Meron na siya. Kun je kijken? Mahilig siya Barbie. Ach, dacht ik. Kijk eens wat dat Abot ang Ja, tayo. dat wil altijd die van mij pakken. Daghanag ko ano. Heel leuk. Mahilig siya Ga maar kijken. Ja. Naar de buurvrouw. Wow! Kinukuha niya kasi yung ganyan ng papa niya. Ah. So, it's really a good gift. Oh, Galing ja. magregalo ni Kim. Oo nga. Perfect timing with the weather. Yeah, also. I know this is our baby girl. Oh, ja. Ja. Sa house na lang yan. So, Oh, dankjewel. I hope it Kapanana. from Sophie it took me quite some time because some were sentimental like, okay, isa. Oh, thank you, Kim. So, ayan, Thank you, hope white Riron. fits. Ja, fijn is dat. So, mamaya i-unbox natin sa bahay mga Inday. So, ayan. Mooi hoor. Wow. Ja, was het moeilijk? Was het difficult? Ja. Yeah, sentimental Je vibe. kept some, hè? Oh, yeah. So, The most important. Wow. So you Another can ayuda for frame baby girl, around mga it, and Inday. you can So- put it on a wall. Another visitor, mga Inday. Pinay Mom's Vlog, si Stara and the kids. And of course, the husband.
Hello. Hi, sister. Dala ko yung ano. Maybe we make some place. Well, Dinala ko. maybe you sit here. Yeah. What will you say? What will you say? Oh. Nog een cadeautje, hè? Yeah. Oh my gosh. Je bent bijna weer jarig bent. Ja. Sa Filipino Nog één. Nee, nee, deze voor Swap. voor Oh, Chloe. deze is voor jou. Yung papa. Kijk eens. Oh. Wow. Wow. Ja, die is ook gaaf. Ja. Ja, die echt werkt ook, hè? Ja, dat is mooi. Ja, ze weten ons allemaal te vangen met de mooiste dingen. Ja, ja. What is that? Maar goed, Playmobil. Ik heb uiteindelijk wel veel Playmobil Simon, gehad. thank you. Dank je wel. Ja? Oké. Aan de voorkant kun je hem open doen, denk ik. Hello mga Inday! So, ayan, host. Where are we going, host? We're going to the park. Wow. Yung park eh. Ano lang yung park pala? Sisu lang at saka ano. Pupunta kami ng park pero siya parang ano, turista. Turista. Hindi siya yung taga dito pero parang siya ang turista mga Inday. Uy, magluto tayong day. Kailangan magtalo. Hi! Say hi, Sophia! Hi! Hold up! Hi! Hi. Hi! So mga Inday, Waar naar naartoe? pesmesma lang si Inday ba? Pero ayan, nasa huli kami. Andun na yung mga kasama namin. Kasi parang nahirapan si Buntis mga Inday maglakad. Medyo malayo-layo yung park sa bahay nila Yen. Para kay Buntis. Hindi naman siya malayo pero para sa Buntis siguro. And alam niyo na, mabigat yung tiyan ko. So ayan, see you later. Hindi, papakita ko yung view ng park dito. Here. Side. Fast. Bedankt en ook bedankt Meter. We komen wel een keer met. Ga eens dat pakken. Day, pila to day? Sasa. Ses. 6 kids. Hello! Ayan ang bida. Hello. Uy, ayun po. Bawal di ako. Bawal biya. Sorry. Hi, Eric. Hi, Sophia. Hi, Chloe. Ang dami kasing Sophia. Hello. How are you? Yeah, Darius and Chloe and Sophia and Savi playing. There you go there. Yeah, Father's feeling. Ano, maaga ko. Hi, Chloe. Hi. Wow, may bagong love team. Smile, Sabi. Smile. What, Papa? Ay, naku, Papa. Wala, mga Inday. Holding hands sila. Wow, holding hands. Ayan si Tara. Kaigat sa imong anak. Ang katawa ko. My gosh! Mga titigan lang, walang salita. Day, nag-anangan sila ganiha. Check, ang usang check. Anyan, pag video na ako, nauwaw ni Unong. Magkuha na ka, mag-stumit lang ako. Complete na ba? Complete na? And gutom na ni si Day, lami ang kasaba. Suman kasaba. Suman kasaba flavor. Ang duha oh. Ay, sabi, my gosh.
Hey, mga bata pa mo ha. Asa mo? Dahil nagkasinang butang duha o. Oh. Nene. Sophia! Wait! Oh my gosh. So mga inday. And then, Tapos na kami sila yung mga bata maglaro sa park. So ay, tingnan nyo, hanggang ngayon nag-holding hands pa rin. Sila nag-holding hands pa rin ng dalawang mga inday. Sophie! Oh, chika-chika. So ayan. Dito na uli kami. Wow! Tingnan nyo, oh. Oh, yeah. Oh. Dan kun je de letters doen. Ja, nee, maar drukken denk ik. Hè? you can put the TV on if you want, boys. Yeah? Wow, hala. Sabi, wala tayo. Come, you open now the gift. Thank you, Chloe. Hey, you're welcome, Diki. Ihagi ka pa sa buntis. Hello. Ano na? Please subscribe to our channel. Charot. Yeah, tama. Business muna, business muna. Support small business and go YouTube. Yeah. Oh, wow. So, mga inday, ready to lafang na. Ayan. Ito ang gusto ko, oh. Wow, lekker. The beef. The chicken nuggets. Oh, yeah, chicken nuggets. Yan na! Like coffee. Yan yung food. Wow, my gosh. Malalaki ang mata nito ni Dudong. Okay, magpila. Hello, you're so good in acting, my gosh. He was an actor, right? Yeah, theater. He was a theater actor. Before. Oké, love, wat is lekker? Wat is dat? Die. This is the one we make before. Oh, this is ook lekker. This is pancit love. Lumpia. No, you come this way. Wait. You want to take one? Oh, yeah. Thanks, ja. Okay, ma'am. Para tong hungit, ano ko eh. One hungit, one subscriber, ha? Dagan yun siya tinago, uy. One hungit, one subscriber. Hurot ng subscriber, balin po. Magra-rice pa ako. Patay ang diet ko, ano. Walang dagdag ngayon lang. More moments later. Asa si Sabi? Zij leven lang, Wala din. zij leven lang, hoera, I hope this one zij will work. leven lang, hoera, hoera. Hoera! Ja! Hindi pa din nag-work yung fountain. Ika-third. Come, Sabi. Sabi, Sabi. Is er een ratje op zo'n ding? Happy birthday to you. Picture die, Jupi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophia. Happy birthday to you. Hippity hip. Oh, nog een keer. Nog een keer. More. More. Sus, ang usa nag-solo. Sabi. Hi, Chloe. Hi, Sophie.
Soon after. Mga Inday, it's time to go. Bye-bye, Day. Bye-bye. See you next time. When I see you next time, you have baby. Oh, yeah. The baby Jane. No. Dayan, thank you. Ayun, may pabaon sa Dayan, no? Thank you kay Day. Welcome. Sabi? Come here. Wakan. This is for Kay bang papa? Ha? Sabi. Oh, hala ka. Sabi, kay. Wow, another. Ang daming gift. Wow, Dakar na, wa? Yan, Miss Lina Farberg. So, ayan. Yung mga Inday, sobrang enjoy talaga namin. And Euron and Kin, please subscribe. Like and subscribe. Subscribe in the Family Rizma. And Ingat ka. Ingat buntis. Lahat meron ka na. oo, meron na. Oo, okay na. Ando na. Ayan, Pinay Moms Vlogs. Ayan, Ikat's Vlog. Kat. Of course, ma-arty mal dito. And partner. Ayan. May enjoy kayo sa mga vlog nila. Of course, yan. Salamat. En een keer bij jullie, hè? Leuk zijn. Ja, dan kom je bij ons even bezoeken. Yen. Ja. Yen, bye-bye. Zie je nog? Ja. Doei. Doei. Hartstikke bedankt. Oh, she's busy. Vrijheid. Thanks for the Hospitality. Yeah, the hostility and hospitality are close together, you know? Bye. Years later. So, finally mga Inday, we are home. So, kami yung unang, dumating sa bahay nila yan. Kami din yung unang lumabas kasi may appointment si Dudong. Ay, mag-aano sila mga Inday. Maglalaro sila ng, hindi maglalaro. Manunood sila ng football. Yung kaibigan niya na palagi, ayan, minsan pumupunta yung kaibigan niya dito, nanonood, minsan din siya. So, ayan, na timing na same schedule nung sa birthday ni Sophia. So, ayun. Time check, it's mga 7:40 na ng gabi. Pero if makikita nyo, maaraw pa rin sa labas. And that's all for today mga Inday. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel na po and pakihit yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggong-bongga. Next time yung shoutout mga Inday, promise. Kasi ang daming ganap ngayon. So, i-compress ko kung ano yung makakaya ng oras. Say bye-bye! Oh yeah, here's bye-bye. Bye!